Oke guys, kita mancing malam-malam mencari spot yang indah. Sugan ayah sangutan. Malam-malam, uy. Lumayan jalan aja. Aja. Ditunggu sama kawan-kawan di lapak Bapak Salim. Di lapak Bapak Salim. Ini jalan aja. Asik. Jalan aja, adik aja. Ya, sambil mawa nasi liwet. Nasi liwet. Kita tukur. Oke. Tapi nah aja rempling sih gak araya ayak cina anu lila teuing tuh baraya lah beas na we dibawa tuh tuh bekalan bawa kejo edek dahar ngaliluan dahar